بله سردانا سرکوماری ترکیه رجب طیب اردوان بو ولاتین کن داویت مشوانی نهیجا هر وها اگر کو چندیرنی کفتنجید ناو بینا آلیان دورکرن او آرمان جوان سردانان لگل موسا öz uğurlu psporê pêwendiyên navdewletî ji Stenbolê em ê biaxefin silav bûte birêz öz uğurlu yani li Tirkiye hevkarê min jî destnîşan kir berî hinekî Peyamnerê Kurdistan 24 çavê xelkê li wê yekê ye ku Erdoğan bi pereyên germ ji welatê kendavê bizîvire. Rastiya vê yekê çend de tu çawa dibîne? Evet. Gerçekten Türkiye açısından çok kritik zaman. Duvarı Türkiye'de demin per hastiyara derbas dibe. Krizeki abori heye her vaha. Bahayın kelüpelan da astaki zede hatiye belend kirin. Erdoğan aliye ki dixwaze dinave welata dest be bernameye ki nû bike le diyar dibe eva bes nabe. Bac hatine zêde kirin dîsa enflasyon bilinde her wiha hinek mûçe jî hatine bilind kirin lê ev gel aram nekir em dibînin bi bacan re dîsa ev tengezarî berdewam dibe divê ev were şikandin ev bî hewayî berdewam nabe. Tirkiye ji welatên Rojava da astekî pêwîst e piştevanî nagire. Êdî ew pêwendî êdî kevin da mane. Welatên Rojava ji xwe bi pirsgirêkên xwe re mijûlin ji ber vê yekê pêwîst e Tirkiye berê xwe bide aliyên din. Ev jî rojhilata navîn e û welatên kendavên e. Ji ber vê niha hêviyên mezin ji serdana Erdoğan hene û tê çaverekirin di astekî zêde parekên nû vegere Tirkiye. Ev li gel xwe hinek nîqaşan jî tîne gelo ev wek deyn tên yan jî wek weberhênanê wek razemeniyê tên ji ber vê yekê weberhênan li Tirkiye tê wateya فرۆتنە هەند تشتان هەند کارگەهان هەند زەڤیان لێ تێ چاوەڕەکردن ئەردۆغان بە تەوی 200 کارسازان سەردانێ دکە ئەوە نیشان دەدە چ قەس گرنگیە بڤێ سەردانێ دەدە لێ دوارێ کاردا gelo de astekî nû were girtin eva başa birêz özürlü belê başa dixwazim bizanibim niha li aliyekî bêguman Tirkiye wekî tê destnîşan kirî ji krîzekî aborî derbas dibe pêwîstî pereyan heye lê ew aliyên ku pereyan jî dê bidin dê mercên wan daxwazên wan ji Tirkiye nebin hûn çawa dibînin? Tam da aslında evet çok rasta pirsekî di cih de ye em behsa pareyên naku be çenteyan werin Tirkiye Tirkiye dê çi bide van welatan ew xala giring e demên dirêj me behsa vê dikir li Tirkiye gelek zeviyên ciddî hene duwarê bazirganiyê de deverên stratejîkên her wiha kargehên ciddî hene ev dibe ku ev li beremberî hin tiştan beremberî hin pareyan ji bo van welatan tên firotin eva net eva wek rêkeftina krediyan wergirtina deynan tê dîtin yan jî Tirkiye hin tiştên xwe difiroşe eva di nav welata gelek tê nîqaşkirin aliyekî din yê vê jî gelo deverên stratejîk ji bo van welatan tên firotin ku ev jî cihê
نرازی بونه دلگرانی جبر و اف سردانه و دانوساندن یان جی پارین کو جبو ترکیه وره ام نکارن وک بحثا دینه کی یان جی کردیه کی بناو بکن لی ترکیه ده دست خدا هن تشت هنه وانا دفروشه جبر و یکی حتی کو اردوان بمینه ام و فهم ناکن چه چویه چه مایه به بریانه من سر کوماریه گلک بریار نوتن درخستن دمین بوری لسر اولو داغا ترکیه کو بره پارکان نتوی بو پارکه که ملی بو لنها ام دبینن او جبو فروتنه هاتنه وکرن گلو اردوان آماده کاری دکه جنو بفروشه كك موسى هروها بله كك موسى هروها افسردان وساتين نرخاندن جالي بسبورين تركيا بشي دبيجن كو گر انقره بپریه گرمش ولاتین کنداوی بزیوره دی ناف بینا خو روسیا ده مسافه یکی دینا لیگر نکار بی پرا بینج ولاتین کنداوی دی پیوندین خوی نزیک لگر روسیا بردوام بکه چکی ریدان و سناریوی ده هیا دیتنا تبگرم تو چواده نرخین پیوندین ترکیه و روسیا نبوی آوائنه روشکی وهایه اردوغان دمن داویده بریارن لسر ناتو هفدیتنن لگل بایدن و فروکین اف 16 و بایدن گوتیه اوه IMF هنک پاره با ترکیه ببینه افجی مجارن نقاشنه هر و وگراندن فرماندارن آزو و با اوکراینه جه اواجی دلگرانی درست کریه دنوا پیوندین روسیا و ترکیه ده روس ایدی ترکیه به نکاره دست جر روسیای برده نکاره روسیای دلگران بکن نرازی بکن بیو هوای بره خناد اوروپایی برز özürlü ha pirsek din heye برز özürlü tu zanî duhî pazdehê tirmehê bû heft saliya حولا کودتایا سربازی لی ترکیه امارات یک جه ارگانیزاتورین و حولا دربی دهات بناف کرن biz سالان لسرویه که هات نویساندن ایریش لهمبری سیاستا قطر اماراتی و عربستان سعودی جهات کرن وسا حسانیه کو بالسالان لهمبری ولاته کی وسا بنویسینی و پاشی بچه دیnan پرانجی بخوازی Çok büyük çelişki. اوا ناکوکیه که مزنه مخابن دما و دستلات ده اوا بویا پارچه که سیاست در و ترکیه دبیجن برده و بگره بیو هوای سیاست که ته مشاندن ایدی او هلوستن وی دمی بها نشان دا کو دبکو ایدی اردوغان به تو آوای نزیکی وان ولاتان نبن لی نها ام دبینن کو جوی وگر هیم اوا ده سیاستا ده پروسه اندام بونا سویده جی تی دیتن دما ناتو ایریشی لیبیای جی کر دیسا وی دمیجی هلوستکی ویهای اردوغان هبو ام دوار اردوغان دا پر ماتمای نامینه لی دوار سیاست ترکیه دا به باوری درست کم اف 2 سالن به مصر را پیوندی هنج بو باشکرنا پیوندیان دیسا به سعودی را هنگ تایبەتمەندیە کی قطر جدا هەیە لێ پەیوەندیە تورکیە بە وڵاتên کەنداڤێرە ناکۆکیên جدî hene û pirsa baweriyê heye lê Tirkiye ev welat ew welatan gotin Tirkiye dê vegere ji aliyê wan ewana ew welatan gazinên wan ji Tirkiye nebû gazinên Tirkiye ji van welatan hebû gotin îmarat
piştevanê kudetaya derbe ye lê Sîsî wek derbekar binav kir lê ev welat êdî hember Tirkiye bêbaweriya wan çêbû برێز زۆرلو ger pirsa xwe dawî bikim belê birêz zûrlû pirsa xwe dawî bikim li gora baweriya te Tirkiye amade ye rûpelên nû di siyaseta derve de veke mesela li gel Erebistana Suudî li gel İmarat li gel Yekîtiya Ewropa li gel NATO rûpelên spî nû veke tu çawa dibîne Açabilir. dikare veke be Yekîtiya Ewropa re zêde hêviya min nîne ji ber ku pîvanên Yekîtiya Ewropa hane divê Tirkiye bicih bîne û nakokiyên ciddî hene lê bi NATOyê re tu carê nakokiyên ciddî di navbera NATO û Tirkiye'de nîne her wiha duwarê sermayeguzariya navdewletî de ji em lê binirin pirsgirêkên ciddî nîne li dîsa welatên Erebî dimînin niha li welatên Erebî Erdogan nikare xwe li dervê wan bigire û dibîne ku trêneke nû radibe û divê vê nerevîne ji ber vê destpêkir lê ev yek ne tenê ji bo peywendiyên Tirkiye û van her du welatan re lê niha rewşa cîhanê bi giştî guheriye û Erdogan naxwaze dervê vê konjüktürê bimîne ji ber vê dê berdewam be. Spas bote Musa Özurlu ji Stenbolê li gel. Ben teşekkür ederim.